أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لبتمها مسلم أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مريجة تفسير موضوع كوريا دم كورين النوالم بينوا مهم واحد إنجا بيجي إنجا ودا النوال فدين عاشورا دوس أو منا مهار يبدل كوري عاشورا دوحكي محرم ما هوجي دي هوانا دوس عاشورا دوحكي محرم ما هوجي دي هانا دوس يدو هوجي رود يا به يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم के حديث بسول توارد عائشة بهري رود هفهم مستحب بجموا سنة كن قد بجموا دوهنگ دوهكي يدوه رود سابون ايج كوري هرگ فافا فوهي كندا كوما النبي صلى الله عليه وسلم خبر دبوا فوني اي إن أهرج تريجا ميها كريفا هن كودي فافا إن أهرج تريجا بارا مستوه تريجا ميها كريفا هن كودي فافتا إفافتا نفسي يوتن هرج كم غاوانا بيجسام برد نركلي كتير ميها بتيجي هنگادا نهبي ما عاشورا دوه رودا سابون إن أهرج فافا إفوهي كندني بولتي فافتا فوهيني توبا بولتي فافا فوهيني توباين محرم ما هو ديهان دوسي عاشورا دوا حكي يوداغن نوان فدين فرعون جبار وركما أنيا وركما إينا نبيان رفاكم الله تعالى موسى عليه السلام سلام القرب دوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة جرب وداعي تو فوق خريج فان فني وداعي يهودين رودين هفاتي كون رودة تو أيهم هفني تنيمي الله النبي موسى غفان فرعون كمن الله سلام يكر بدو خريج فان بسول بداري بسول غايسن أحرم ما أولاكم بوله تيزكرا أكرم أحرم ما أولاكم بوله بيما عاشورا دهرود هفاير نبي صلى الله عليه وسلم يرشاد دبافون إيجي إدوس كورين رود هفون سالك نويد دهي نوني إيجي إدوس فهم رود هفاغت أي دهين إغارة نوان دوها دهوان دوها نوني دهوان دوها إغارة ندوس أديل مري مدار فاوي نوي دهين إغارة مثندو هغاية وشرود هفدانكم misalnya kami itu orang gina mi horodat tibe ni meda ki burasi dos
ಮಾದಮಾಯಕಿ ನೋವನ ದುವಸ್ಸೆಂವೀಮ ಮಾದಮ ರೋದ ಹಿಫಾಫ ಹೊಣಿಹಿರುದುವ ರೋದ ಹಿಫೀಮ ನುವೈದ್ಯಂಗೆ ಗಾರಗೆ ರೋದ ಹಿಫುನಿ ಎಮ ಮಿ ಮತಿವರಿ ಸುನ್ನೈ ಅದಾ ಕುರುಮ ಅಳುಗೆ ನಫ್ಸವೆ ಸದಿ ಹುರಿಹಾ ದುವತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ್ನಾ ಖುದ್ನ ವರಬ್ಬಡ ಬಾರೋಳ ಆಹಾರಕು ಇಫ್ಹಾರು ಅಳುಮೆನ್ನಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿವ್ವವ ಅಗುರಿ ಹದಿಯಾಯಮ್ಮಿ midwaha baddalum ga hew tawfiq Allah dewi kambacca ila subhanahu wa ta'ala ga hadrata hamdu ko syukur kuran jehen annahru midwa sanner duniya ga wasnuti bidan ehbima abadus libifa wan furusuduge beenon hifan jehen duwahe mai bani Allah duwahe mai kurbima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnatun kirtu qur'anum duwaha ki mai duwahe kan Saruga khandeli bayam wima iduhe mai duha kabwan wima khandeli gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadis pasultu heba sabitwe muharram mahge dihawna dos asura dos sei mai duha hekan roda hifun mustahab genwa duha hekan iduha roda sabun in haruga fa eva fohivigende wima mikama borab bodam huriha be fun was samaru kan debungeda ಆದಮಿಯದುಗೆ ಮೌದುವಕಿ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ನಾಮೆದು ಹಿಪ್ಪೆವನು ಅಹುದು ಕಹವರು ಹಿಫ್ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಂ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವ ಎಂಗೆವುಂತಕೆ ಎಂಗೆವುಂತ ಹಗುಮತಿಗ ದೆಮ್ತಿಮ ಬೆವೆ ಎಬ್ಬಸ್ಸುಂಗೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಂ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವ ವರುಗದ ಎಂಗೆವುಂತಕೆ ಮೀಸಾಕ್ ಐ ವರ್ಗದ ಎಂಗೆ ಉಂತಕಂ ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ಎಂಗೆ ಉಂತಹಗೆ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತು ತಿಬುಂಗೈ ಅಲ್ಲಾಹಾಯಕವೆ ಅಹುದು ಕಹವರ ಹಿಫುಂಗೈ ಎ ಎಂಗೆ ಉಂತ ಎ ಎಬ್ಬಸುಂತಂ ವಾಡಾಗನ್ವಾನೆ ಗೊತುಗ ಮೀಹಾ ಸಾಬಿತು ಹೊರುಮಕಿ ಎ ಮೀಹಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಂ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬಿ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಲಿಬಿಗಂದಾನೆ ಕಮೆ Kiritum Qur'anuge addiha bagara suratuga addiha timmana ayatuga ma'allah subhanahu wa ta'ala wahyi qurba angawahuni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh akhadna mitsaqa bani israiluge darinna medu warugadavegemwa ahudu kahwaru hippewunu hindu handuma qur'an haddohami angawani ade konkamakattomi ahudu kahwaru hifuni konkamakattomi iqraru ibbasabuni la ta'buduna illa Allah fi awahim farataka alokan nukurma la ta'buduna tiyabami alokan nukurara illa Allah hamminuni alokan kurung haqq farataki Allah subhanahu wa ta'ala ilahu fi awahim ibbas faratan alokan kurung ay insanan haqq wa kamin adi Allah hattakada korinje emme bodu haqq ma Allah galun Allah hattakada korinje emme bodu haqq wa Allah hattakada korinje khalis alokan ilahan ada kurung embima la ta'buduna illa Allah fi awahim faratakan alokan nukurashe mi Allah hadratunga engewung warwada bengewung wa misak mati mi ebbasunga matiga sabidu demiti benjehe Allah subhanahu wa ta'ala syarikun kuruma hamayekani ilahan ekani alakan kuruma mi huriha insan sallallahu hadratunga sawa emme bodu misak mi emme mati ori mai engewung mi Allah Ta'ala kir Qur'anuge Al-Anbiya suratuge fansris ayatuge wahyi qurba fawe wa ma arsalna min qablika min rasulin kalege faanu kuriwes ebbes rasula kuting arsalna nufun wame illa nuhi ilaihi ibe kalakatim Allah wahyi nuqrabwa gota ibahi Allah kum rasulaka wahyi qurabani annahu la ilaha illa ana
hama karon timaras kanang fiyawa haggo ngalokam we ilah kun mi engeung nang gawa go takang ibis rasulak kadeng fano ko ibis no fono komme rasulak fono bias timang allah be kadang anggaw me annahu la ilaha illa ana hama karon timaras kanang fiyawa alokan kurum haggo wa ilah kun mi komme rasulak was anggawa foratama engeung fa'budun faheti bami hunti mang Allah ngalakan qurash yami al-anbiya suratuge fansawi sonai adi an-nahl suratuge tiris haybana Allah subhanahu wa ta'ala wahi qrabu angawa fawe walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan hama karon komme ummata katimala sekalian rasulak fonobime komme ummata kabastima Allah subhanahu wa ta'ala rasulak fonobime rasul be kalian ani abdullah inggo mattaka tiyabami Allah ngalukon qur'an ibe kanum wadaga mista kunnang inggo mattaka ani abdullah tiyabami Allah ngalukon qur'an wajtanibut taghut adi taghut ngalokan kuruntu kullah bahi Allah fiyawa alokam be Allah fiyawa qiyam be komme farate komme jama Allah fiyawa alokam be qiyaman terikan ada korwe komme farate komme ichki taghut ema yang alokam kuruntu hediwa ema mi duniyega Allah subhanahu wa ta'ala insana hawar kurabba fawa emme bolo amanataki emme bolo masuliyataki emme bolo wajibaki emme bolo zimmayaki ikhlas tirikamayak ilah ngalokan ko ilah biruwati we hore ilah tagada korin jalokan kurung adi ada kura alokam ge zarrig minbaro sega ehem farat bayri nuko Allah khalis kurung ngalokan ma Allah ngalokan khalis ko mi alokam ge terega mi honna negi bay farsi roh ge tera vettigen dani alhamdulillah almung rajye ga sorabboda ekang boy mihar ma Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai fu mi honna kangkam visni Allah subhanahu wa ta'ala ikkawan takos siruhuga emmeha kantat takun duruhili wa mistakum masakin kurne alhamdulillah kuri zaman tahogat be holan goda gannawa mi hum marwima emi hum genamuga ziyar ittaka hadayat tanam mi hum gos emi hum kibain kantat takang edi naduru bune tantana gos itti hadiah ko kantat mi siruhuga amal tammi mihiri siruh gamal adi Allah ta'ala khas wa kangkang misaya gaib ga ilmu Allah nu ngahim farait ta ingigem wa kaum mistahun qabul qura kurunta adi adadan dem resmi kantat tang eba hore kom mesraka mismi hu ga kan gatang eba de Allah fi wa him farat ingin wa kangkang hodang eba de kantat dimai wa mi ka ho ga farat anna kametto bala deshe falu belwa ibelwa mi kahala kantat tak ibade gaibu ke kangkang kiheto ehem ismunang igeni alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada ghaib den odi ganna Allah ibs farata kan kamun ne gen Allah den odi ghaib ismu kare diyama bala hon mi hikki farat ganna kam ke idin kan kabul qurani subhanallah Allah ta'ala ghaib den odigan ekam ko ihim Allah nu ehim farai takos e ghaib inge kam ngemi hunga ka ko masiru hu tera mi ha vetti gem midani dem mi fada kantat to haga mati ga tibba marwi ma kinetto wani ema Allah subhanahu wa ta'ala ekkawan ta qura hal ilah yaman teri kan ada kurmati mi ha wa hal midne du kofa midan jehni mi emme muhimu kantam mi duni ga emme bodo ahudu kahwaro hifummi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun asa emme bodo engewummi emme bodo i'lan hamay kani ilahan kani alokan kurma ehem bima emme bodo eng ummai
banu Israil ummai e ummata bes yahudiyan asora nimati asa Allah hadratum ahudu kahwarahifum misaq asa la ta'buduna illa Allah fi awahim faratakan alaukan nuqurash alaukan kuram bi Allah adi e alukam ga warabbiruwati wanjena khusuwati wanjehe alukam ga mihri namaz roda hajj zakat mi hanga swaragina kantat adi taketi kurban kurma dua dennuma war alukam ga tafat wattartam mihri mi huriha bawati alukam khas kuranjain Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah subhanahu wa ta'ala huriha alukam khas kuranjain den devana baga mi annani mi ahudu kahwar hisbikandat hoga terega fortama kamaki Allah nu farata halukan nukur wabil walidaini ihsana adi maim ba fainang ihsan triwash maim ba fainang ihsan triwash ade ema haggu ta hodereng emme matiyori hagga ki Allah hattaga ada koranji hagg e haggu mi annani fere hisab Allah hangikan alukan kur den adam ge daring haggu ta hodereng emme bodo hagga ki timage maim ba fainang ada koranji haggu dushakkenni adam ge daring haggu ta hodereng emme bodo hagga ki maim ba fainang taka ada koranji hagg emme Allah hang alukan kurmang engge mafahuden e haggun Allah mi fattawani Allah ga haggu ta hodereng emme matiyori haggu ada kurma fahuga e ilahan alukan kur demmi angwani wabil walidaini ihsana adi maimba fainang ihsan teriwasha huriha sharit higas balwa huriha sharit higas miri wa huriga sharit ka islami syariata mi huriha sharit higas mi haggu takkahwar koddi fa miri mi haggu takkahwar koddi mi adi kobato mi zamanu ga insani haggu takami wakala takura jamaat taka jamiyat taka mi ma kurimi Allah taala ga hadratu tantan insan mi haggu takkahwar koddi mi Allah hattaga ada koranje hag rangalang ada quran emme mate hagga ki ilah ngalakan yafahuga wabil walidaini ihsana tibage maimba fainang ihsan teriwar maimba fainang ihsan teriwar ihsan terikamuge ebawe dimanai imane ki Allah ngalakan quramiha Allah enan nufirnas deke hore ngalakan qura apa ni wahi tim abadu sanan Allah tima ballawadi gambe Allah tima ballawadi tima Allah nufas ilah tima deke wadi gannawa omme ta tima wi kamgas ehm wi ma Allah ngalakan quramiha enan Allah hadrat Allah subhanahu wa ta'ala nufirun kamgas finna fadai deke hore ngalakan qura apa ngalakan qura ihsan terikam emme mati darajah demyandani mistakunattaka onna ihsan terikam guterega myannani timayan heyokame koddi mi hakat timawas heyokame koddi timayan heyokame koddi mi hakat timawas heyokame koddi timayan du gos kon kantak ko mi hakame rangalak kantak ko timayan du gos kon kantak ko mi hakame du gas gos kon kantak no ko rangalak kantak ko mi hakame emme miduniga ebbesakene timang emme boda ihsan teri bayakabane miduniga misthong tere maimba fainna boda timang ihsan teri bayakabane ebbe saisiyatukum belikam gavis em Allah subhanahu wa ta'ala horiha ke mulad dene odi ganna ilah subhanahu wa ta'ala adam udaringa haggutam mi fattawni kon hisabakum maimba fain timage maimba fainna hisab mi fattawni wabil walidaini ihsana maim bafainna ihsan tilla balla ki umrin qur'an be huriha ittakabbala bes fufu erminnate bes fufu mi tartiba ka badalina de ngeda mi tartiba ka badalina de kiya furi hamay ka kangan asa mi tartiba ka kudawes badalina de huriha ittakabbala bas al isra suratu sallallahu ta'ala angawani bani israil suratu وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ تِبَاغُ رَسْكَلَاغِ نِيَا كَنْدَرَ نِمَّوَا فَيْوَنِ Allah Ta'ala niya kandaro nimmawa faywani
ألا تعبدوا إلا إياه إلهنا إهن إبس فراتهم على كن كرما وبالوالدين إحسان هذه ما ينبغي أن يكون كتوم إمي هنا إحسان تريم إمي ما كوريك سريج تهوج مي هنا بدوونه ميسا أخذ كهرور حفظ مجاسمين يواه كتا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل dari kolam itu hama karhon timar sekalian أخذ كهرور حفظ itu hantu makurash لا تعبدون إلا الله اللهم فراتهم على كن كراش وبالوالدين إحسانا أدي maim bafainna heyokong hitar maim bafainna ihsan teriwar emi hunnang heyokong hitar emi honga haggutaka rakka teriwashe kiritu Quran Allah subhanahu wa ta'ala kahawar kodebba faimani emi honga haggutaka buakan ya haggutaka alonu wajihe kan hurumitteri kong hitar kiritu Quran ge ehengayat Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabanga ilunguman surat ke-1 wanai aniskuruli timang Allah syukur ada kurmattake timang Allah syukur ada kurmattake Allah subhanahu wa ta'ala dunia umaittakang ilah syukur ada kur wali walidayka tibaga main fainna syukur alam idan iblis kada furu eruminnete tharoti mihir rangalang iblis furu eruminne timang Allah syukur ada kurmattake Allah Ta'ala ada kurang je syukur haggu syukur ada kurma foga den syukur ada kurang jadi ka insanu geterian nama imba fain wima wali walidayka adi timaga main ba fain ilayyal masir timang Allah ka hadrat re embori aumati dunia ke olam bi goi tiba timang rasulullah goi bayan kuddubani mi gotar rangalat dunia ke oleshe tiba dunia ke olam gotu ke hisab billebene tiba dunia ke kufawa kantat tiba ke dakkawane tiba ke kam fenna dosse gote tiba ke kam fenna dosse goi ehem wi ma dunia ke timang Allah subhanahu wa ta'ala mi anggawa gotar rangalang oleh mi hagguta kar rakka teriwashe Allah subhanahu wa ta'ala taka ada kurang je alokan tetap furi hamar rangalang ada kurar main bafain nang ihsan terwar emi honang heyokong hitare emi honge haggutaka rakka terwashe ei tibataka kiha warge baikang rangalang hadanu ge bahattashe ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha mi hakwa mi Bukhari ya Muslim ga asa riwayat Ibnu Mas'ud ki ben riwayat ga asa riwayat ya mi hakum idannawani as qultu ya Rasulullah timan denni Allah Rasulullah ayyul amali afdal emme iturukam bodo amalaki ko bayato amal ta hotereng emme iturukam bodo amalaki ko bayato قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ربي الصلاة على وقتها نماز ایک وقت ادا کرنے قلت ثم أي دنّي میں دن کون کمتو ہے نماز فوق دن انانی کون کمتو ہے قال بر الوالدین hadis ko ye maim ba fainang hiukong hitume namada fudeng emme he amala kawani maim ba fainang hiukong hitume gultu summa ayyo den nabi me den kong kametto thimwana ya qala sallallahu alaihi wasallam al jihad fi sabilillah allah mauga jihad kurme allah mauga jihad wallahi thimwana ya main Allah mauga jihad kon timwanam miki mi hadis pasurta hus nuhure fufur mangi to bas balla mi hakwas mi danna Allah rasul jihad dam genne mi ai alundu jihad ngannati mamma wappade mi hora dirawen bole den edemi honna khidmai kurang hori mi hakwe salo gande ema edemi alundu jihad ngannati kama wara hiddati genne bole edemi horoye
hadis probi kajega jihad kawani edemi honna khidmat koddinu ema edemi hon robbala faden edemi hon hebbalan da kalla jihad dium mana korba fiya enaya nabiyya sallallahu alaihi wasallam emi hadis ro gamennani namade den efo maimba fennan hekota efo jihad ema jihad dan dia miha prati tartib oli fametti enonto tartib oli fametti ei dewanam wenani maimba fennan hekon hitu mamma yappe demi hon ebaroy anika edemi hon nadden ena misalaka jihad diyama e aila ge hen dariya ko hori masennet ego hen dariya ko snei ema e halat riayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yengevi harege jihad ki maimba fennan hekon hitu emi hon hekon hitun dar emi demi hon na khidmat kuran dar yambima mi warugadan asa hori kankan allah hadratu yama horin denne men horiha sharit higgawas warugadan mi ahudu karor hikuntam mihri asa den ehen hadis pasulaga miyannani mi hako rasulullah sallallahu alaihi wasallam rihan as midannawani man abar emme hekun hitane ka kan emme hekun hitane ka kan hadis pukul tibagi mamme dengka katto tibagi mamme dengka katto tibagi mamme he dengka katto e tibagi bappayashe ad nabiyya sallallahu alaihi wasallam mistahum tereng emme ekolomga ihsan teriwami hekun hitami ka katto enge matim faram bes mamme she den hataron faram bappayar den misalaka alwannan eva fene bay mihon hadis bas pulutaka inkar kura bay mihon bay wahatan mihon ebagene tiwane mihabo hada hoin hadis kamare wah de mihon lang ebbarhe annan yani misal eko rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabagum hadis bas pulen ama alhunnaka dinana ebbesage inkar kura nabiyya sallallahu alaihi wasallam mamma ge magama mamma darifulattaka ada kora wajib e darifuluga hagga mamma koddi hor kantattaka mikanka rasulullah sallallahu alaihi bayan koddi timi paharabus mamma waram muhimu miheke mamma waram muhimu miheke mamma waram muhimu miheke makomme miheko semme horayirusuru emiheka emihek mamma wara burataken ufulan honi horata maabanduga eken kulun duwastaka efu duniya ufamu fahoga adi ege itunu vihemumge veem warataka dunia ngufumuga dunia ngufumu den rafatuga duwastahoga dia undagu duwastakar etaka me along ebbes miheke sanay puti inkar pura kantattaken no mihiri mamma komme miheka miheke mamma gurbantake befawa ehima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis pasrote ham rangalan yotti ama mi haggutam teremme sekolomuga ham mamma iskan denji heneka epoga bappaya kiyos aila terega muli aila naga hitmattaka diriwamuga horiya harattaka kandata amajes muttaka pura masakettake abudus kuramundami he bappaya kiyembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam bappayttaka ada kuranje hagbos ekade fane bayan kuddevi tiwage bappere den emme podang ihsan teri wanji heni oga teri wanji heni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibayang koddubi aidam yannani maimba fainna fahoga wabil walidin ihsan wazil qurba gaitimaga miho adi gaitimaga miho nang ihsan teriwa ima maimba fainna ihsan teri wanje timai gaitimaga miho nang ihsan teri wanje wal yatama wal masakin adi yatim nara miskin nara walwa mistahang terega tima emme bodang ihsan teriwam bi kum baikakan Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddu maimba fain ge hagguta ege emme forihama gotuga ada kurma fahuga den Allah ta'ala megani kaitima ge mihundu waga wazilun qurba Allah ta'ala kiritan Quran ga al-Isra suatu 26 ayat ge wahi qurba fawe wa ati zal qurba haqqahu gaitimaga mihang enaga haggu ada korar wa ati zal qurba haqqahu wal miskina
adi miskin mihas adewabuna sabil datoriya ibuna sabila එහෙම වීම කීර්තන කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිකංකං මිහිරි බයන් කොද්දවා ගායිතිමාගේ මීහුන්නකි වර ખાસ බය කොම්ම මීහකවස් තිමාගේ මයින් බෆයින් නෆහුගා ගායිතිමාගේ මීහුන් ඒ හඳන්නත් තන පෙන්නු එක්කතකවස් බප්ප ෆරාතුස් තිබෙන බප්පය ඉබ්බන් ඉබ්බෆා මීහුන් බප්පය ඉබ්බෆා මීහුන් බප්පය ඉබ්බන් මීහුන් තිබෙන මම්මගේ ෆරාත් මම්මයා ඉබ්බන් ඉබ්බෆා මීහුන් මම්මයා ඉබ්බෆා මීහුන් අම්මයා ඉබ්බන් මීහුන් ඒ තිමාගේ බොඩුබේ වෙන්න බොඩ ගාතෙන් ඒ අනෙක් අය මීහුන්ගේ දරින්න පිටිවිහම කමෙ තිමා වයිරෝ තිමායන් එම්මේ බොඩ වාකි ගෝගා තෙලවන මීහුන් ඒ රහිමුගේ ගුළුන් ඒ රහිමකෝ මී උෆෙදින් අන්න ගුළුන් මී ගුළුමුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝයිබ්බා rahma oga telikama kuluna mihuriha kama Allah taala wafan එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් වකවි ලා යදඛුලුල් ජන්නත ගාති රහිමින් රහිමගේ ගුණ කණ්ඩා මීහා රහිමගේ ගුණ කණ්ඩාලා මීහා ස්වර්ගය කන්වන්නා රහිමගේ ගුණ කණ්ඩාලා මීහා ස්වර්ගය කන්වන්නා තිමායි ගායිතිමාගේ මීහුන්නා ගුණ කණ්ඩාලා ගොඩ මීහා ස්වර්ගය කන්වන්නා වල්ලවා කොම්බ ඉන්සාන කොස් බේනුවා වර මුහිම්මු කමක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි දුනියේ ගොලේයිරු අල්ලාහ් අලකන් කරමට්ටක අද්දීක උමරෙක් දුනියේ ගුන්නම් බේනුවා නකොම මියස් මයි අල්ලාහ් අලකන් කරමට්ටක දුරහ රංගල සිහතුගා දුනියේ ගුන්නම් කොම මිය කොස් බේනුවා එහෙම දිගු උමරෙක් දුනියේ ගුන්නම් එදේ මීහා අද කොම මිය කොස් බේනුවා mi heggi gayariyan nogos ena kura masakkatun kula dewen etchen ena libu kura masakkatun halal amdani libi duniya garangalan ulewen magen ena fenigin diu ebahi rizqu tanawas wegen ena ya edu wahige kaayati kula mi haka libi ho rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rusad gayasawani mikankam beenuwa miha fal yasil rahima fa rahimuge gunun damhat රහිමුගේ ගුණ දමහට්ටා රහිමුගේ ගුණ දෙම හෙට්ටීමා රෝදි බරකායි තියාවිගෙන් තියාවි ගිවගෙන් අන්නාන් රහිමුගේ ගුණ දෙම හෙට්ටීමා තිමාගේ උමුරු අල්ලාහ් බරකායි ලබ්බවා උමුරු තිකුවා එහෙම මයින් බෆයින්ගේ ෆරාතුන් ෆෙෂිගෙන් අන්න මි ගුණ රහිමුගේ මි මත්වරි මායි ගුණ මි ගුණ කණ්ඩායලුමකි එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහකම දර රුහි වඩ නොගන්නවා අමලෙන් ගෙයි adi kීර්ත කුර්ආනුගේ මුහම්මද් සූරත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කුද්දවා ෆාවේ මි මතිරි මායි කුණ රහිමුගේ ගුණ තිමායි කුණ ගුණ කණ්ඩාලා මීහු එමිහුන්න කියෙමිහුගේ ලෝත කනුකරවා කම්ෆයිත් බීර කරවාල එමයි ලෝරේ විදාලවනි යකින් කුරාෂේ රහිමුගේ ගුණ කණ්ඩාලා ගොල මීහු වකි හිසාබකම එමිහුගේ යොමුගේ මස්සලිජේ ෆෙනුමුගේ මස්සලිජේ मैं लोला फेनुआ कंफर्टंग यो मम्मी कंदत्त हो गया उस रहीम गुरुम खंडाला में हां मस्से तक कोई मतिवाने का कीर्त कुरान को आयत तो से कम इशारत अल्लाह तो नायस से एमबी मा अल्लाह सुब्हानहु तआला यंकोनी वबिल वालिदिन ihsan आदि माइन बफैनन ihsan तेरे वाले व हेयकुं हिताशे एमी हुनन ihsan तेरे हेयकुं हिताशे हितुगा नुजस्सा है लिबि होरी मिमरकुं एही तरिकम फोरो को देशे खासकम हालुगा जेहे दो अड़ालाशे निकमिति को नुलाहे दिरको नुलाशे लिबि ओइ नित्यं एना देशे एना अतुज्जिकम गावानम अदि हाल बला हदाशे हाल अहवाल बला हदाशे वली वेउळे कम गावानम जियारे कुरार गोवालन दाशे एना एहुगा वाशे तिमागे गाय तिमागे मी हग बलि मी हग एना कैरी තිමා වගුතු කොළන් හේද කොල්ලුන් ලිබේන ගෙල්ලුම කුබාතෝ අම තිමා වෙසිදෝ සතුදාන එම ખાસකෝ අරුමෙන් එම්මේ බොඩ අරුමෙන්ගේ හදානුක බහට්ටන් ජෙහ කන්තද්ද සමාලු කන් දෙන් ජෙහ කන්තත් මේ කොම්ම මීහකෝස් එනගේ මයින්ග ෆයින්න
enage bulidaya inna boduwe be inna mihunge darinna gaay mi timaage mihu khassako komme mi hakab sama emme muhim bayakawal e rahimul gurun guligin asabi emihun naka nonnane gurun kandaya no wa kai kotakabes emihun na onna gurun wara padahi ko monna jene wara warugada ahudu karwaro hifume horiha sharit ta ko basa Allah hadratan asabi mikantattaka samadwara mikantattaka farwa bahta mi aslo emme matiga hunnan je kantattame Allah ngalakan kurma maimba fainne husante ma gaittima gami hunnan husante ma mi kantatta demyannani mujtamawga alunu mennan ebayak effara ikkolle nonna ne bayge wahakata mujtamaw tahga alunu menna e bayako eggotakabes effara ikkolle nonna ne bayge wahadden Allah subhanahu wa ta'ala i bayan kotte ekum bayto wal yatama wal masaki yatimunnaha miskinunna besi husante yatimunnaha miskinunna besi husante yatimunnaki kum baykawnange miskinunnaki kum baykawnange baaju kurin bappa maruwe fawa kuti ekudinnaki yatimu kuti ekudinnaki warabboda mujtamawge emmenge alayaluma oga terikan ekudina beenumwane faraitange komme mi hakabus kame dimawi maigeni hama yaginu wes hujjege lafatuga enage bappa marojje kamuga walama haqiqatuga wara bodu ecchema ekujjeke mahrum wi ekujjege bappa ekujjaka wakiwe dimuga hitama warabbodu e bappayaki enage diriwomuge huriha kamigga ena libe huri warabbodu itubare warabbodu yagin kame komme kame dimawe saharage bappa hunnani radika annage hiteriwa ekom miyadu e bappa enage lomatin diyama ena yatimu adi ena baaligu tasarrufu fude adi enage tawlim oti diriwomuge muhimu kantattange bore enage ummid takange bore ena oi warabbodu yagin kame enage bappa ena deke lobi we bappa ena ngalale o gateri bappa enage mustaqbalaka masapittange bakkodde ehbima bappa egotuga horima enawes mihiri kuriyetta warabbodu ena kulliyakan hama e bappa enage lomatin ekeluni bappa miduniya wakibe diyeye ekujja yatimu bi ekujja yatimu ehbima tasarrufu hude koda kujjingei ekujja baalikunu ekujja bappa wakibe diyeye ehbima ekujjaga bappaga faratu ekujja e libe mundi e hitanga hisabu e kendigin diye e yagin kan e gedligen diye warabbodu hitama fubeddennei iyada nukurwe fada bodu gelma iyada nukurwe fada bodu gelma hama lolum karono hike waruge bodu hitame kujjaka ekkurimati ehme Allah taala miyan gawani yatimun matin handan natta lashe tiyabamiga mujtama tahga wara muhimu bayake ekudinge hituga ala wem warabbodu Allah dene wadi ganna ekudinge hituga ala wem warabbodu ekudinge mustaqbalaka reifa hori waragina kantattakan huttumen atujje ekudinge lolum karuna nohikeye ema mujtamawga ema tibbe bappa marohati yatim kudintake ekudinnan oga teriwar ekudinnan ihsan teriwar ekudinna me do ghafil nuwar ekotakabas libi hori mimwarakun ekudinnan hitirikam foro koddeshe ekudinna me dugati yabalun gaikam bahattar egota kantatta korim Allah hadratun timaya barakainganna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basul dagego yatim kujjege boluga oga terikama ko miha ko firumala finama boluge komme istattaka sawaban Allah taala mede kujjanga ekediniyen one bandawa ekujjage boluga oga terikama firumala lobi hama ekani firumalu ko komme istattaka sawaban adi
එෆද කුජ්ජකම් මීහකෝ එහිතරිකම ෆෝරු කොල්ලා දිනීමා කියා මතේ ධර්මය සවාව මීහකන් දිවිකන්තා යමිහෙරි වරම් මතේ ඉජ්තිමායි කංකන් අස්නහගීකතක මුජිතමයෙන් ඒගේ ෆොරිහම ගොතුගා රංගල කුරිය දානි මුජිතමයේ වර්ගද මුජිතමක වෙකන් දානි මුජිතම මිෆෙන්න බාදිකාරි තන්තන් වර්ගද කොක්ද මුජිතම ගොන්න බාදිකාරි කන්තත්තම් තන්තම් මිෆෙන්නේ බප්ප මරෝ හති බෙකුදි එකුදින්නම් එම්මෙන්ගේ නසර හොප්පිජේ එම්මෙන්ගේ ෆරාත් එකුදින්න ලෝයිබ්බා කුලිනා ඕගා තරිකමා හම්දර්දී අලාගමා ඉන්සානි එහි තරිකමා මිකන්තන්ගේ වාරණජේ ඒරෂේ අල්ලාහන් ගෝනි තියවෑමගේ මුජිතමත වරගදවානි තියවෑමගේ මෙදුක ඔන්න ගොළුන්ත වරගද වෙකන්දානි තියවෑම ඔන්න තිමන් අල්ලාහගේ හදත රොහිබඩගතුමා බරකාත මිකන්කන් ගන්නානි මියේ තියබෑ මිහු අහුදු කරවරයි ෆම්වි මිකන්තත්තකන් එප්පස්වාමි අලුම් මිතිබි අල්ලාහන් අලකන් කුරම අහුදු කරවරයි ෆාල අලුම් මිතිබි මයි බෆයින් හග්ගුතන් අදාහ කරන් අහුදු කරවරයි ෆාල අලුම් මිතිබි යතීමුන් නිකමෙති කොන්නොලන් එමිහොන්න එකුදින්න ඕගා තෙරිවන් අහුදු කරවරයි ෆාල එමා වල් යතාමා වල් මසාකීන් අදි මිස්කීනුන් miskinun naki mujitamoga fagirun na boros ginabe mujitamoga fagirun na boros ginabe miskin naki ilwar vidalwa gotuga libe echchakun dirumuge beenunta fuddaanu lebe emi hunna libe echchakun dirumuge beenunta fuddaanu lebe ei taarafugas nyanani wal masakin alladhina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim emi onnake emi libe echchakun emi honga amilla nafsutaka beenuwa kantata suddana lebe emi adi aholi warin miharo misalaka tibe hona ngi oda gannawan echchig agwar bodoch echchig agosor bodoch mujtamota hoga waram mati musarata libe emi honga sedakkani dekolonu jewa adi kobato mahaku misalakan hanya sangha rupiah libe mihe hataro fas kudin goahaken ena miula dinota yabos kina kudin goaha misalakan efada mi hako misal hanya sangha rupiah 30 40 musara libe mihu dekudin tinkudin goaha ngole mihu echi hagu bodu ujje milibe ecche kun nufude kiyagan emihu adu fulai kobato fas sahha rupiah hanya rupiah libe miha emihaga haluhun nan gota hikobada ahama yaginu masferigen enan elibe eti kulakun enage dirum kantattaka 30 tuh geterega fuddawarakan nohunnar miharo echi gagutaka mihrawar padayara bai mihun dihaduwas no emihun nan elibe eti kulaga hoswe emihun den emihun nan beenuwe kummes bai gehi terika emima enage nafsabbes beenuwa kantattan ena fuddari wekane Warfum miha kumuni alun kari timan nam miharo mas medag gosi wa bokorang de kenden bokorada na kadis dar dak kanje shehu ki ke bunan bokorala na waros nete wa viwah bunan ladus kane miharo mas nimigen elibunu musara kolo daringe tuition fee dakara icche sadif kudi ge current bill dakka ge benu wa iganaka mihar mas debaviro timannaga bosti bokorala dari satu gana temi bad ema ei miskinun naki libe echchakun dekolonu teme fagirun nak borobes mujitamoto ga mibim ginwana miskinu hameka anuga mirahabbelikam gas miharos waragina mihun naki emihun nang libe kuda eti kola nufude ya mujitamoga fudigen tibe emihun ge beenunta webunu miwarako futtatin je ewata Allah taala miyandone emmen evare none tima Allah subhanahu wa taala miista hoda maishat dirunu kantata hamjassa havani imtihana kattaka emmen evara kanno ebbeka ginainde anabbeka tankolambadu anabbeka ngadi eborosmadu ema ebbe konebbeka aviji alala ඕගා තෙරිවන් එහි තෙරිවන් හම්දර්දීවන් එපති යම් මිකංකන් තියබෑම හඳන්නත්තා දාර එම වබිල් වාලිදින හසානන් වබිසිල් ගුර්බා වල් යතාම වල් මසාකින් දෙම්යනනි වගූලු ලින්නාසි හුස්න
meistakunnan heopaspunar meistakunnan heopaspunar wara riti ibarat wara matirma ibarat waqulu linnasi husna meistakunna riveti bahum paspunar ema tima pada anan insanaka tima muamalah qura'ir Rasulullah sallallahu alaihi hadis program kiketa tima mihaka muamalah qura're ena tima ved muamalah quran tima peenum bagota algondu nede alunu kurumacham mihaka hutti hora algonda timan halaelawa echchigwa huturo echchigwa kantat ebbes mihaka nede komme mihaka sedeni anikum ves enamadi ihtiramai ki wahagata eguta tiba ide kama banya tiba avasane kunname deguta kantak qura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba mistakunna muamalah qura emihun tiba medu muamalah qura tiba ide eguta yanonta Allah ebbes mihege iman kam furi hamain nuwan enage nafsan ede harangalu kame ane kunna besne de ha timage nafsa rangalu kantate ehmihun nadiraide wiyennu ehmihun rangalu kantatte kede මේ තියා මොහිම ඉජ්තිමායි අඛලාක් වල්ලවා අල්ලාහ් තාලා මේගොනේ වගූලු ලින්නාසි හුස්නා මේස්තකුන්නම් හේවපස්පුනාහ හේවපන්තත් අමර කුරාහ මුන්කරයිත නහි කුරාහ හේවපස්පුනාහ හසන් අල් බසරි රහිමහුල්ලාහ් විදාරවනි වගූලු ලින්නාසි හුස්නා හසන් අල් බසරි පද බේබේ කල්ලකි තෆ්සීරුක කොරි ගති බේබේ විදාරවනි වගූලු ලින්නාසි හුස්නන් අවිදාරවනි මිතාන් අල් හසන් හුස්නු ඒ හේවකන්තත් අමරු කුරුමේ මුන්කරයිත නහි කුරුමේ අදි මිස්තකුන්න කන්තත උම්මීදු ආහාර කොද්දිනුමේ මිහු මායුස් කොන්නුලුමේ අදි මිහුන අෆු කොද්දිනුමේ මිහු මාෆන් එදජේනන් අෆු කොද්දිනු අදි misalnya kami timaya mihi ke farhan dera kami bi misalnya ena maaf ane maaf kuri den ewa kan us dekkung ya fa gaya ekan handan natta di ekkom mes den gos kom kantak kuri mi ham rangala kantak ko badal noifu mi asno wangulu linnas husna mistakunna heopaspunar munafi bahaki e nuwala ibsali gaynore midawna alamiha හිතුක ලබ්වා සහමක වෙගෙන සහමක ඒකීබ දුලුග ෆාරු හෙවෙන්නෝ ඒ පුන්නේ මිසාලක කණ්ඩි යති ෆාරකම් වඩියකම් වස් සහම ලබ්වා නම් මේ ඒ හේෝගන් ලක්කොන වස් ෆිලවාලි විදාන එම දුලුග සහම් ඒ හෙවෙන්නෝ ආන ඒ හුන්නානේ මේ හුන්නා දිම මෙහෙම මොයිෆ හුන්නා බස් මිහුන් හදාන්න නොනතේ දේතේ හමුන තිමන්න දිම මෙවැනි දුක හෙක්කෙන්නේ වරන්ති දැන් මා කුරීගේ වාහකට ගෙත දක්කනේ ඒ වාහක දෙක්කනේ කීවේ හිත කොප්ප වුණ අසරුගේ සාවෝ ඒ හඳාන්තන් එහෙම ඒ ෆාරුගඬ හෙවෙන්නෝේ එම්වියම් බස් බොනුගේ කොරින් බස් බොනුම වහෝග බාහුගේ අලක මීහවානි ඒ නුපුනා ඉච්ච කරනෝ හේදේ ඒ බ රෙකෝඩ් කරවේ ලියුවේ ඒ බ පියාමි දුවට්ටක අල්ලාහ්ගේ හදරතු ඉන්සාන ජදල කුරාන තිමන් නුබුනමේ මේ තිමන් බුණීච්චෙන්නෝනේ එදුක ගුණවන්ත වෙස්සෙකිතනි ගුණීමේ නිකන් කුරීමේ එහෙම අල්ලාහ් තාලා මෙලොනි වගූලු ලින්නාසි හුස්නන් මිස්තකුන්න හේවපස්පුනාර රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඛාලිකින් නාස බිඛුලුකින් හසන් මිස්තකුන්න නමද රිවති අඛලාගුන් අඛලාග පහට්ටාර රිවති අඛලාග හන්දානුගේ පහට්ටාර තිමායක වෙස ඉන්සානෙක්කන් තිමන් කුරීමති සුරි ඉන්සානෙක්කන් තිමන් හිතුගේ අලාවෙන්කන් ඒනගේ හිතුගේ වැසලාන තිමන්ගේ සෝරතන් හැම එනගේ සුන්නානකන් ඒනවස් හිස්සුතක් කැන්ඩිෆයි නෝරි තිමස් හිස්සුතක් කැන්ඩිෆයි නෝරි එහෙම එකක අනෙකක මෙදුගා වර ලෝයිපා ඉහතරාම යකි වාහක දක්කරුල රීතිකොම් හලේලවාස් වාහකම් අඩුගතක දෙවන්තක දෙපස්වා හාලෙත් වෙසන්නා එෆද වගතු තගවස් අල්ලාහ් තාලා අංගවනි රංගල ගොතුගා වාහකතක වලා තුජාදිලු අහුල් කිතාබ් ඉල්ලා බිල්ලති යහසන් අහලු කිතාබින්නාස් ජදල කුරන් ජෙජ්ජ හාලෙත් ජවස් රංගල ගොතුගා නොනි ජදල කුරා රිවිති ගොතුගා ජදල ಅದನ್ನು ಸಾವು ಗಿರಿಯ ಕಂಡೆಲಿಫಾ ವಗುತು ಕೂಡ ಹಮಮಾಯ ಕಳಂಗಳು ನಷ್ಟೇ ಕೊಲ್ಲಾನ
para muhimu ijtimai filawata kami annani ehbi yami filawata ka be gotong kuriang oirega swaha kuriak dengan rega swaha kuriak kentan Allah subhanahu wa ta'ala kiritin Qur'an kami ibrit dari filawata kum terus terlibat dan nabah kam alamin min labar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.